Ya, enda seri kedua kan karena turi-turin kuga kita kalak karo sini igelari kalak perlajang kenca i keparina lawit di Tanjung Karangnari suh nini nuni ninta ilepar janah kuta si pemena jumpaina me sadaingan si paksa sindai idahna maka rumah-rumah ibas kutandai merak denga ban merak rumah-rumah ibas kutandai reh menina di bagai kuban gelar kutenda merak nina dalan-dalan na manggonggong tangkel gelar kota Merak. Selanjutnya di bagai kudarani tertengah natena seuh me ibas sadaingan ijai jumpaina tiga kalak. Maka gendak cerita ia jari ini tam kalak ndair joker karo. Sebab dan duningin pes joker karo dan tu begikin. Maka sada waktu ertaruh bengkala kenda janah nar jokor ndai taruh na kuta ngoni ngempe kam du joker karo menanglah ni bulang ta mabagai bantalu kalak jah ndai ya bandu kutang puah ndai nina rukur nini bulang ta iya gom kam belang kalau tanuh kesiar Muhammad kangen kenda gomeh lo podah kualau kan nina maka reh nina man sindai bandu saja kutan doh dai nina ielang ngokam menang bandu nina kalak jah dai elang Bandung nina iya talu aku Bandung nina kasindai Bandung nina jem mulih ngopiah tangkel gelar kutandai Bandung mabegikin dung na tandana kam kalak mahuli lo bagai janah aku kape ngaku talu maka bandulah jumando entah barung dulah dia kuta kami dan nina sindai ban mahuli sekindung medalit cangkul banci selegi kari kujuma nina tahun dulu kalak karo kuja persekin mau bagai gendak cerita dalan sirgan bagai nini bulang ta gendak cerita ban mahuli kel kalak jahandai babanan di bulang tandai kujuma na lo bagai gondekah kita judi ndai cangkule penggol trip tipen si Garut lebay nina maka Garutna cangkul dai ngadi entalap di bagai kel randal nana kenda ku pantakilah gelar kuta jumane dan ini bulang ta banna gelar kuta ndai Garut menggundari jadi kota Garut dan tu begikin ya di bagai empat jada gesiban nini bulang kleoti kala kenda daerah handai jai suh mesadaingan ya jenda saja maku dage sementara jendam siban barungta nini bulang maka banna gelaringan dai Bekasi artina dah kam serpang kukuta kepai kenjah dai jumpa nini bulang taris biak kalimbubu mo tarigan Tambun Mergana bandia tarigan Tambun gua banna gelar kutanah ndai Tambun bagai iya jadi ngendek cerita ngondekah minta jah ndai barung lo bagai nak kuteruskan lah perdalananku nina mulihi man kade-kade ta si jah ndai mau bagai taruhkeun nama kusada ingan ya sejenda mekam kutaruhkeun maka man kita nina minum saja Adiman jah karitah
Nina ni bulang ta. Iya, aiman lah kita. Nina. Ya, lo dali. Jah karita. Nina ni bulang ta ban jah karita Nina. Ngupiah jadi Jakarta dan lu begini. Gendek cerita jenari terus kena mau perjalanan. Aidung na. Jumpa ya sekala jelma ban gondor dalandai. Ada tuturia. Kepengen jumpa ras kekelengenta purba lingganari. Ban jumpa memis meriah hadiningin kak dutan perlajangan. Hello bagai. Adi purba lingganari kam nido. Siban saja gelar kuta indah purba lingga. Nina sehasa gundari gelaringan dai purba lingga. Mabagikin berarti ngoseh Jawa Tengah. Beturlah si bandah kam dalanina. Nggo iya seh kang tampuk pulau Jawa bagian timur. Jandai jumpa kai ars kekelengenta. Artutur janah sungkunna janari kam nina. Aku seberaya nari nina. Rekai kam roh kujainda nina. Yedah ndune min sirei buene. Bisa rasila anja si baba kukuta tadah kam memeter kita bayak Nina. Iya surandu bayak Nina nini taman kekelengan tandai. Iya isi kakak mendulangit bayak kainda Nina. Imo kaban Surabaya ningendai ngopiah tangkel gelaringan dai Surabaya. Surabaya awal nama bagai. Indam turi-turin seri peduakan. Seri petelukan nenduka pagi janah turi-turine nda. Nggo tama kami kubas YouTube channel Pelu Ganding. Pala-pala nanggoy nendo. Adi makuah hate do subscribe do, janah like do. Gelah lid guna naman banta krina. Bojur ras majuah-juah.